Gloria lil-Mulej. Grazzi Ġesu. Nilqakom eżiż aħwa Maltin u għawċin għal serata oħra ġewwa River of Love. Illejla ħanitkellmu fuq il-mejda tal-Mulej minn punta di vista oħra isimgħu sew għax it's powerful. Nemmen li hija qawwija ħafna din il-lezzjoni tal-lejla. Għalhekk isimgħu sew, iftħu idnejkom sew, u daw kollha li intom sew preżenti daw kollha fuq Facebook u YouTube iftħu idnejkom għal dan it-talim. Okay, kulħadd jitlob miegħi issa stess, Missi Qadis. Grazzi tal-kelma qadisa tiegħek. Kellimni l-lejla, għatini r-revelazzjoni tal-kelma tiegħek Mulej. Jina les li nilqa' l-kelma tiegħek u għadd iktar ma nerġa' nibqa' l-istess. Il-kelma tiegħek hija l-verità Mulej u nirċivija b'qalb miftuħa Mulej. Ħalli l-kelma tiegħek tinfidli qalbi, biddilni u trasformani. Grazzi Ġesu tar-rikkezzi li jinsabu fil-kelma qadisa tiegħek. Bl-ispirtu ta' revelazzjoni u ta' għarfien illum nirċivi il-manna tas-sema minn għandek. Fisem Kristu Ġesu. Amen. Morru fl-ewwel Timotju kapitlu 4. L-iktar passaġġ popolari tal-tqarmin u għal-ewwel Korintin kapitlu 12, kapitlu 11. Tissemgħu wkoll l-ewwel Korint kapitlu 10. Mbagħad għandek f'kull Vanġelu diversi passaġġi speċjalment fejn hemm l-aħħar ċena, l-aħħar ikla tal-Mulej mad-disċipli. L-ewwel Timotju kapitlu 4. Ħanaqraw dal-kapitlu kollu llum. Ħanaqraw dal-kapitlu kollu. Għal dawk kollha li intom qed issegwu eżis aħwa. Kull nhar ta' tnejn jkun hawn Bible study. Mis-7 sa' 9 infatti Bible study u discussion. Tista' tiġi, iġġib il-Bibja miegħek, taqra, tisma' u speċjalment jekk inti parti minn din ix-xirka, tista' tkun hawnhekk u titalmu minn xixin, kun hemm leader, mexxi, sewwa li waqgħu appuntat minni taħt il-tmexxija tal-Ispiritu Santu. Sewwa. Ħanaqraw flimkien fl-ewwel Timotju kapitlu 4. By the way, inħeġġitkom aqraw l-epistoli ta' Timotju għaliex huma fundamentali għat-talim u għall-formazzjoni tal-Knisja. U għatajjeb ukoll, u għatajjeb għal-formazzjoni tal-katekizmu. Katekizmu ġifieri tal-Knisja, tal-talim tal-Knisja. Katekezi talim tal-kelma tal-Knisja. L-ewwel Timotju 4, vers 1. L-Ispiritu Santu jgħidha ċar li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi. Kulħadd jgħid warajja jien mhux wieħed minnhom. Għajt il-dak taħdejk, għara ma tkunx int wieħed minnhom. Titbiegħed mill-fidi. U għal dawk kollha qed jisimgħu, jekk inti xi wieħed jew waħda milli tbed mill-fidi, iġri lura lejn il-Mulej! Għax iż-żmien għaddej! Kemm hemm jaħasra nies jitbedu mill-Mulej. Imma it's never too late jekk għadek ħaj. Għal-kem għadek ħaj bil-ġisem għax jekk bed mill-Mulej mejjet, imma tbaqlek il-ċans tiġi imqajjem. Mela jitbedu xi wħud fl-aħħar ta' żmien mill-fidi ġifieri mill-fidi Kristjana, mit-twemmin Kristjan. U jagħtu widen għal spirti qarrieqa u għal talim tax-xjaten, dawn mhumiex satanisti, dawn huma Kristjani mqarqa. Qed tisimgħu sewwa intom? Daw mhumiex satanisti daw kienu Kristjani, kienu fil-fidi, kienu mħawla, kienu committed, kienu qed jimxu mal-Mulej, imma xi ħaġa ġara li tbedu mill-fidi, mill-Kristjaneżmu ġifieri, żvijaw. U ħafna jiżvijaw, isimgħuna ħantikom ċavetta, llum ħetkellmu fuqha. Importanti li l-fidi tiegħek inti iġġeddida, rejuvenate,
tirriġuvena, tirreġenera, iġġeddida, tikkommemora kull jum. Kull jum. Il-bieraħ stajt kont fjamma ta' narallu għal-mulej u l-lum tħossok silġa. Bħalma inti tista' tkun għal-bidu tant maħbub u tant mħabba u ġenn u tfexfix u taxtix u goosebumps minn fuq kull naħa ta' ġismek meta tintaqa' mal-ewwel maħbuba ta' ħajtek jew il-maħbub ta' ħajtek u wara ftit snin tibda tħares int minn. Għaliex fejn hemm relazzjoni, fejn jeżisti relazzjoni, li inti tgħid jiena naf, jew naf, jew nafa, mhux biżejjed. Inti trid tkun għalhekk ix-xirka aħwa. Għalhekk il-Knisja hija importanti, ma tistax tkun Kristjan għal rasek. You won't survive as a Christian alone. You won't. Plus it's not the design of God anyway. Apparti li ma jirnexxilekx tgħix bħala Kristjan waħdek. Laqas huwa d-diżin talla. Ma tistax tgħix bħala Kristjan, tispiċċa tmut. Spiritualment tispiċċa tmut. Għalhekk meta inti qed fi Kristu u parti mill-familja talla fi Kristu li tixxierek hija kmand u hija taġġit għalik. As simple as that. Anke li ma kienx kmand, xorta taf li hija taġġit għalik. Amen. Huwa taġġit għalija. Amen. Dawn jibdaw jagħtu talim, jagħtu widen għal spiriti qarrieqa u għal talim tax-xjatin. Daw jisfaw imqarqa minn nies giddieba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Xi darba nitkellmu fuq għadi fid-dettall. Bħal dawk li jikkundannaw iż-żwieġ. Dawn nistgħu nidħlu fuqhom u ħansaqsik ħamanili. Jekk inti hawnhekk preżenti jew għattara dal-messaġġ u inti tgħid li forsi jiena ma nemminx fi żwieġ. Ma rridx iż-żwieġ. Jiena komdu kif jien poġġut. Għandek reliġjonijiet li jikkundannaw iż-żwieġijiet. B'kull rispett lejn l-eżiż Kattoliċi, hawnhekk fejn ukoll żbaljaw. Naf li żwieġ mhux faċli mingħajr Kristu anzi huwa impossibbli. Imma anke fid-dar talla, mhux l-ewwel Timotju 3 jitkellem fuq il-kwalifiki tal-Ministru talla. Jgħidlek li għandek tiżżewweġ. Hawnhekk eżiż Kattoliċi morru qaraw il-Bibja. Hawnhekk waħda fejn il-Knisja Kattolika għandha żball. Għaliex spiċċat il-qasisin kollha ma jistgħux jiżżewġu. Dik żbaljat. Dak talim żbaljat. Issa tista' tażel li tkun single? Iva. Imma dak huwa don rari. Dak huwa don rari. Mhux qed ngħidlek inti bil-forsi tiżżewweġ biex għadil l-anzi, pjuttost mhux hekk 100%. Imma l-xogħol pastorali huwa kruċjali li tkun miżżewweġ. Huwa importantissimu li tkun miżżewweġ. Imma mhux fuq hekk nitkellem ġust da huwa kapitlu interessanti, huwa kapitlu li jitkellem fuq il-Knisja, għax fl-ewwel Timotju 3 kapitlu 14 vers 15 Pawlu jgħid li daw l-indirizz daw id-direzzjoni li tajtek hija biex inti tkun taf għandha fi tmexxi Knisja. Pawlu jgħid. Daw id-direzzjonijiet, daw il-prinċipji nagħtihomlok biex inti tkun taf kif għandha titmexxa Knisja. Għalkemm Alla jista' juża persuna single, ovvjament, ma fuq xogħol pastorali mhuwiex rakkomandabbli. Huwa rakkomandabbli jekk inti tixtieq tagħmel xogħol pastorali li inti tkun miżżewweġ mara u raġel. Għaliex it-tnejn għandhom ir-rwol tagħhom li wieħed ma jistax wieħed jagħmel lil ieħor. U meta tkunu tnejn bħalma jgħidlek Ġesu, aħjar minn wieħed. Meta jiġi għal xogħol pastorali tnejn. Għandek ħafna iktar tip hemm xogħlijiet oħrajn fil-Knisja li tista' tagħmel u tista' tkompli tkampa. Però għal xogħol pastorali nirrekkomanda fuq bażi tal-Iskrittura kien hemm Pawlu hemm passaġġ fejn Pawlu jgħid jiena żilt li ma jkollix mara, però l-apostol oħra mażlux hekk għandhom il-mar tagħhom. Pawlu kien l-eċċezzjoni, mhux ir-regola. Ir-regola hija għal xogħol pastorali jaqbilek kum mara. Ħanejt għalija, jiena mnalla għandi l-mara tiegħi. Għax ħanejt ma eżempju żgħir. Apparti li għandi tfal, ovvjament jekk inti ma jkollokx mara mhux suppost għandek it-tfal.
Imma apparti it-tfal, meta inti għandek xogħol ta' knisja, huwa il-mara tgħin fit-tmexxija. Meta ma nkunx hawn jiena, l-mara tgħin iktar meta ma nkunx hawn jiena, tittieħu ħsieb. Sewwa l-mara ovvjament l-ewwel rwol tagħha hija tieħu ħsieb lili u t-tfal. Dak l-ewwel rwol tal-mara tiegħi. Tieħu ħsieb lili u tieħu ħsieb it-tfal. Tieħu ħsieb il-knisja, imma il-main role tagħha mhux dak. Il-main role tagħha huwa tieħu ħsieb lili u t-tfal. U tieħu ħsieb il-knisja b'ħafna modi. Ma mbagħad meta nivvjaġġa jiena l-mara tiegħi tgħinni. Meta nindaqa' ma' koppji tgħinni. Meta jkun hemm problema femminili, il-mara ħadd indirizz iktar dak il-bżonn minni. Amen? Allura tgħin dan huwa suġġeriment li huwa bibliku, fatti anke fit-Testament il-Qadim. Il-qassisin kienu jiżżewġu. Jiġifieri hawnhekk eżis Kattoliċi u eżis Knisja Kattolika b'imħabba hawnhekk huwa żbaljat. Anyway, hemm oħrajn ukoll fejn jgħalmu li inti biex tkun spiritwali ma tistax iżżewweġ. Dik hija tagħlim fals. Mela hawnhekk da bosta tagħlim li huwa żbaljat. Diskont Pawlu qed jgħid jiġi minn tagħlim ta' xjagħtin. Jgħidu li ma tistax tiekol ċertu ikel. Li Alla ħalaq, Pawlu jgħid, Alla ħalaq biex jittieħed bratt il-ħajr minn dawk li ħadnu l-fidi. Mela l-ikel aħna li niklu għandna nirringrazzjaw l-Alla tal-ikel tiegħu tgħidli għaliex qed tgħidha kollu se tkun taf. Meta niklu jiena u inti imbirku l-ikel. U ħanejdlek ftakara. Għax meta ma biriktux, mhux qed ngħidlek hekk ma tbirkux bil-fors kull darba ħajġrilek hekk. Imma ħanejdlek meta ma biriktux wara mdejt. Mhux tab xejn bdiet tiġġa zaqqin, mhux tab tej insejt imbirek l-ikel. Huwa daqshekk importanti li tbirku l-ikel. Jew kif tbirku l-ikel? Bat idduni da ringrazzjament isimgħu għadi għax issa ħatot tal-mejda tal-mulej. Meta jiena u inti niklu ġa restorant anke d-dar, jew xi ħadd istiednek, birek dak l-ikel. Il-kelma tbirek hija konsagra, qaddes dak l-ikel. Infatti, il-kelma tqaddes tfisser li twarrab għall-użu ta'. Twarrab għall-użu tal-la. Bnidem qaddis ma jfissirx fi bnidem raġel bir-raġel ravora rasu. Bnidem qaddis ma raġel qaddis fisser huwa bnidem ikkonsagrat huwa mwarrab għall-użu tal-la. Suppost dak huwa int, mhux jien biss. Kulħadd jgħid jien qaddis. Issa, skont ara x'inhu ismek u għamel jiena jiena santa mela. Jiena jiena San Gordon. Men? Da San Domenico? Il-Ormizi tistgħu tiġi kollha River of Love, hawnhekk jgħid. Halleluja. Mhux saħħa l-Ormi ta' Zondu. Jew ta' San Bastjan, ta' ħawadu. Tal-belt, tollaj tal-belt. U tal-Birgu kol. Daw kolla ta' San Domenico, you're welcome. You're at home here. San Domenico jmexxi. Fit-tifil il-mulej. Halleluja. Mela, l-ikel li Alla tagħna għandu jittieħed bratt il-ħajr, jiġifieri b'ringrazzjament. Ftakarx Ġesu x'għamel meta qabad il-ħobs? Qabad il-ħobs, qasmu u bratt il-ħajr. Dan kien prinċipju li Ġesu kien jagħmlu. Dan kien prinċipju li l-Lut kienu jagħmlu. Hemm anke talba partikolari li l-Lut kienu jgħidu. M'hemm bżonn toqgħod tgħidha, inti llum number one tista' tgħidha. M'intix ħadha ħażin billi tgħidha, imma inti m'intix ludi. Taf li m'intix ludi? Imma tista' tgħidha. Ovvjament il-Lut kienu jgħiduha b'tali mod għax dik it-talba li kienu jirringrazzjaw l-Alla għal dak l-ikel. Aħna llum nirringrazzjaw l-Alla dejjem fi Ġesu Kristu. Amen. Il-Lut kienu jgħidulu l-Alla l-Kreatur tal-Univers, nirringrazzjawk tal-frott, tad-dil nirringrazzjawk tal-frott tal-ikel li aħna u l-ikel li ħaniklu.
illum aħna ma qgħodx nsejħlu Alla tal-Univers, illum ngħidlu Papa. Tajjeb li xorta Alla tal-Univers, imma inti ma til-missierek tgħidlu Alla tal-Univers. Inta right, hello son. I'm here. I'm father, I'm daddy. Imma tifmuha. Imma din it-talba hawnhekk ħaniġġonja mal-mejda tal-mulej. Għaliex meta inti tbirek l-ikel, isimgħu għadi, din interessanti. Il-barka talla tiġi fuq l-ikel tiegħek. Il-moment li inti titlob fuq l-ikel tiegħek taf x'isir? Imbierek u l-kelma teoloġika hija ikkonsagrat. Għaw xi ħadd ikkonsagrat għaw holiday. Tfisser bil-barka. Jew nkella wkoll tfisser din bil-preżenza tal-Alla miegħek. Battu għadi diakni, elders u responsabbli tal-muha sewdi biex meta intom tal-muha fil-Bible College għaliex aħna River of Love bħala Knisja Apostolika ma nemnux li l-mejda tal-mulejja bis-simbolu. Aħna għandna twemmin apostoliku. Aħna mhux twemmin evangeliku għandna twemmin apostoliku. Naqgħu sa ċertu punt aħna evangeliċi wkoll, imma aħna għandna talim apostoliku ġifieri talim ġej mhux biss mill-Bibja, imma mistess talim ta' dak li jgħidulhom il-missirijiet tal-Knisja. Qed tifhmu differenzi? Qed ngħidilkom jiena għaliex hawnhekk mal-Evangeliċi ma naqbilx. Mhux jiena ma naqbilx, il-Bibja ma taqbilx. Għaliex hemm Evangeliċi mhux kollha hemm minnhom bħalna li jemmnu li din hija bis-simbolu. Dan mhux bis-simbolu. Ġesu imkien ma jsejħilha dan simbolu. ħankellimkom minn żewġ lati. Il-Knisja Kattolika temmen fit-transubstanzjoni, aħna nemmnu fil-konsubstanzjoni. Għandek imbagħad ċertu Evangeliċi u Protestanti jemmnu biss li hija simbolu. Transubstanzjoni tfisser li s-sustanza, il-ħobża letteralment inbidlet fil-laħam ta' Kristu. Consubstanzjoni tfisser li l-preżenza tal-lajja magħha imma bħala materjal baqgħet ħobs. Tifhmu d-differenza? Issa, minn ftit ikun ngħidilkom, mela meta inti tkun meta għandek xi ħaġa xi ħadd post li huwa konsagrat tfisser Alla huwa miegħu. Alla huwa miegħu. Alla huwa fih. Alla huwa fuqu. Kemm hawn minnkom Kristjani verament ta' Kristu għalidej? Kulħadd jgħid wara jiena ikkonsagrat. Ma minnix Alla. Eżis Kattolċi, ikkonsagrat ma tfissirx li int sirt Alla. Meta l-ħobs, l-gmejda tal-mojja tiġi konsagrata ma jfissirx saret Alla. Imma l-preżenza tal-Alla hija magħha. Issa ħanejt xi ħaġa di biex nitgħallmu fl-imkien. Kun umli u isma'. Tajjaċċu twerra, isma'. Arbel. Inti ma jiena u inti illum it-tfal tiegħi li huma bravissimi u xi kultant aħjar ma kinux daqshekk bravi għax jiċċallenġjaw lili. Għax illum tantu ma informati li they keep me on my toes literally. Imnalla kont ballarin. Allura, peress li jistudjaw ħafna u jistudjaw ħafna l-istorja tal-Knisja, li sfortunatament fil-Knisja b'mod ġenerali, kattolika, protestanta, ortodossa, evangelika, pentekostali, karizmatika, luterana, metodista, hemm ħafna qasmiet. It's a pity. It's a real pity. Ma nafx kif ħadd issewwa Alla biss jista'. Imma
اللون بدينا نتكلم فوق شيء بدينا نتكلم ولا شو سايتون اللون ها about ناس اللي تلقوا الكنيسة يك انت اسمعوني ملات بيبليكم مش هنفتح فوق هذا حفنا يك انت سبت الكريستو ريفر اوف لاف ما عندكش تطلع من ريفر اوف لاف يمكن في البيبيا ما هاتيك سكوزة واحدة باش تطلع اسيكي كوينا نصير الشيطان الله خارج اتفسم سكوزة ما تصير معلش شو انت مش فوق الباسرة تبني انت تبني فوق كريستو انت فاهم متى انت تسكوبري الكريستو في كنيسة خالتي كومبري مبنى امك اوكي anyway ما كنا ما هرينا افايت اخرين تكلمنا واحدة من الافايت قلت له نمبر 1 يكون امتى افايت اللي تشتاق تصير تعرف وتشتاق اللي تراهم سوا اللي تسبتشا ياك ما تقعدش اتنت تبدا تغرش بشرط تيوريه ولا بدا كنيسة ما تنبنى فوق تيوريه الكنيسة كريستو تنبنى فوق الكلمة فوق البلاطة جسو قال البني ادم عقلي يبني داره فوق البلاطة الكلمة تاعي هي البلاطة امين اسا اما فايت اللي هما بير اكزامبل داكشين مش شاري allora mbagħad inti tibda tħares lejn l-apostli u tħares lejn id-disċipli tal-apostli kif għamlu ċertu affarijiet jekk mhumiex ċari fil-Bibja. Ma dak mhumiex ħafna, dawk huma ftit. Dawk huma ftit. Qed tifhmu l-kunċett aħwa? Illum qed tifhmuni? Hawn xi ħadd tifhem xi ħaġa? Jiena eżis kattoliċi protestanti evangeliċi. Jiena l-Kristu ġibtu ġo knisja Kristjana. Smajt il-Kristu qabel iva, smajt. Imma ma kontx naf il-Ġesu. Issa illum ħani xi ħaġa għaw Malta. Intom tafu? Qed nitkellem bimħabba ma mhux ħanżomm il-verità lura, imma nitkellem bimħabba. Kattolċi, tafu kattolċi intom? Għandkom ħbib kattolċi? Mhux għax tidu tiġġudikaw, mhux fl-aħħar mill-aħħar għalli qalb, imma kemm minnhom taħsebu li jimxu mill-mulej mal-mulej? Minn dawk li minnhom jgħidu li jiena kattolku. Kemm minnhom kunu onesti, mhux kemm minnhom taħseb aħna qed ngħidu f'pajjiżna li huwa pereżempju qed f'Ingilterra ngħidilkom Anglikani. Hu kont ngħid l-istess ħaġa kont jiena il-Greċja u mort anke Ċipru, il-maġġoranza mhumiex kattolċi u laqas evanġeliċi huma ortodossi. L-istess ħaġa ngħidilkom biex qed nkun fair, biex nkun ġustu u integru. Kemm il-kattolċi li intom tafu kemm minnhom jimxu mal-mulej? Tuni persentaġġ. Kemm? Min 100, kemm taħseb min 100 li tafu? Kemm? 10% taħseb mill-100 kattolċi li taf inti taħseb 10%? Kemm? Isimgħuni jeżis aħwa. Għal dawk li mhux qed jisimgħu fuq it-televiżjoni, YouTube u Facebook, hawnhekk il-poplu ta' River of Love li qiegħed hawn qed jgħidu bej wieħed u ieħor bej 1 to 5% mill-kattolċi kollha li jafu. ħani lek xi tirrifletti dik u di forsi tasal fudnej l-isqof ta' Malta għawdex bimħabba tnejlek. Taf xi tfisser di? Li intom intomx twaslu l-poplu tagħkom għas-salvazzjoni. U l-maġġoranza tal-kattolċi taf kif jgħixu u jiena tajjeb u kulħadd ħajsalva. M'għandi bżonn naqra l-Bibja, m'għandi bżonn imur qudies, m'għandi bżonn imur naqra l-xierek u Alla jħobb il-kulħadd. Jiena xedna maħżin raġel tajjeb ta' dik hija l-mentalità b'mod assoluta globali tal-kattolċi. I'm sorry. U dak naf kif nafu jien, għax apparti nara kuljum qudiem għajnejja, hekk kont jien ukoll. Kont happy, I was a good Roman Catholic fornicating as much as I could. When I could. U ma kontx inħossna ħażin, għax il-qassis kien jgħid li minti tagħmel xejn tajja ħażin, għax l-aqwa li tħobbu xi. U tant kelli mħabba li waħda ma kienx besta. Kelli ħafna ħabba mħabba x'nagħti. Dak tallemt jien. Jalla l-esperjenza tiegħek mhux hekk, imma dik ir-realtà. Għaliex? Għax il-kattolċi jiena bħalma ġejt mallem jiena kont għajnejja mimlija li jiena l-iktar imbur sal-purgatorju morara, ma almenu I have fun now. Mhux vera? Da mhux biex najjar u nattakka l-ħadd, hija r-realtà. Allura jiena bħala kattolku ma kontx għadna fil-Kristu. Kemm minnkom kontu ta' fil-Kristu? Meta bdejt tiġi River of Love? Sirtu ta' fil-Kristu meta ġejt River? Olli dejkom. Amen. Meta bdejt tiġi River of Love sirtu ta' fil-Kristu inti. U jiena sibt il-Kristu, knisja bħal River of Love. Ma nistax ngħid jiena kont ta' fil-Kristu qabel.
Kodna fuqu, smajt fuqu, avolja smajtu kol fuq ommu, fuq ħutu, kuġini, u raba, u xbib, u santi padri. U kont nħosna ħażin jekk nitlob il-dima, nitlob xil-di, għallu nitlob naqra l-dew kollu l-di, u kol ma mux iħu għali għadi. Kont, dik kienet il-mentala tiegħi ta' kattolku Roman. U kontu ġustifika l-ħmieġ u l-perverzjoni u l-omosessualità u l-lesbjanizmu u s-ser u ma tħallas taxxa u ma tħallas silvat. Kollox kontu ġustifika, basta tmur qudies. Meta tmur. U issa erra. Dak huwa kun rispett. Knejjes ortodossi simili tagħha. Knejjes protestanti ħafna simili tagħhom. Knejjes protestanti inklużaw evangeliċi hemm ħafna simili tagħhom. Meta ntqajt ma' Kristu, ma stajt niġġustifika li abda dnu iktar. Ma stajt immanka dak jagħmlu. Mhux hu ħajder quddiem malaj ħajder. Ma stajt jiġġustifika l-ħażin iktar. U mbagħad meta bdejt taqra l-Bibja, mamma mija. U meta bdejt naqra Timotju, bdejt ngħid, my Jesus, dawn l-affarijiet li qed naqra għal-reliġjon li jiena parti minnha bħalissa. Tot. Qed ngħidha qed ngħidilkom għaliex qed ngħidha waħda mir-raġunijiet qed ngħidha. Number 1, għax inħobb il-verità. Għandi l-biżatella. U xi kultant tisaqsuni għaliex ma terġax issir Catholic inti? Kif tista' qalbi? Ħankun onest, ħankun sinċir, ħanejt il-verità. Joġobni l-istruttura toġobni. Għax l-istruttura ta' Knisja Evangelika brodu. Għalhekk aħna maħniex evangeliċi biss, aħna apostoliċi. U jekk inti ma ġejtx mibgħut, you're an apostasy, mhux apostoliku. U jekk inti qsamtu ħadd kont il-pastor jew kont il-leader tiegħek u tgħid li inti missing minn għalik pastor u appuntajt lilek innifsek, jew appuntak xi ħadd li ma jafekx lilek, inti qed topera kontra il-prinċipju tas-saltna talla, ordni divina. Sorry, but I'm not sorry. Mela, Knisja ta' Ruma għandhom problemi seri fuq naħa. U l-oħrajn għandhom problemi seri mod ieħor. Imma llum itfasaq sejn il-mistoqsija, għalhekk hija friska. X'l-aħjar pa' dedi. Taħseb li kattolku jew Evangelu x'aħna. L-istruttura toġobni iktar kattolka. Però fil-kattoliċiżmu ma salvax. Mhux qed ngħidlek li ħadd ma ħajsalva minnhom ta' għax dak bejn Alla u bejnu. Imma jiena ħadd ma qalli li titwilet mill-ġdid meta kont għadni kattolku. Ħadd ma qalli li tkun salvat. Ħadd ma qalli li inti tista' tiġi mimli bl-Ispirtu Santu, titkellem bil-lingwi u tkaċċixxjatin u għandek l-awtorità fi Kristu. Ħadd ma qalhom li daw. U għed kien jabdati għan saġġuda t-dewax dak tal-impossibli. L-għar kien jabatni għan ma nafx li mwiħed tal-mitlufin. Kalli oħrajn kienu jgħidu li ġej wara l-vara tal-unzjata, un bat kienu xosna ħażin jekk ma mhux kontra wara l-vara tad-dottrina, għax inġellidhom. Ekkan, jien ekkan ngħix kattolku da. Ekkan tinejxin, ta. Kienu jogħġbuni n-nisa, grazzi Ġesu ma kienu jogħġbuni l-irġiel, jaq kemm intkom korroħ. Għalija, le minn tomx korroħ, ta' mħiġ verdi ġajta. Ġas ma nifanzja gomx. Ma ekku għantin. Allura, b'kull rispett ħanejda, ħantikom xtarblu. Fi Knisja Kattolika, tista' tkun salvat iva. Imma l-maġġoranza tal-Knisja Kattolika li naf bihom u l-maġġoranza tal-Kattoliċi li jiena naf bihom għadhom jafux il-Kristu, għadhom jgħixu fid-nub, għadhom jħawdu u m'għandhomx konvinzjoni li hemm xi tip ta' ħażin. U mhux fil-nies biex li jattendu l-qudies, inkluż in-nies li mexxu. U l-ħażin ma jgħidu xejn kontra tiegħu. Anzi jmelsuh jekk ma jkunux ukoll wara kwinti qed jagħmluh. Sorry. But I'm not sorry. But I'm sorry. Allura, bosta li morru l-quddisat aħjar mix-xejn, ma salvi. Għajmen ġu Knisja Evangelika hopefully jisimaw l-Vangelu u jistaw salvaw. Pero Knisja Evangelika għandha bżonn revamping waħda nobis, għax l-ordni hija diżastru. U għalhekk River of Love hija Knisja Apostolika għax jiena nemmen b'mod assolut. Tista' tkun Kristjan tajjeb, imma tista' tkun qed topera fid-diżordni.
Pero jekk inti tiġi ġo knisja bħal River of Love, tista' tkun Kristjan tajjeb u qed topera fl-ordni. Mela, when you can have the best of both worlds, have the best of both worlds. Why not? Alla jridu it-tnejn tiegħu. Amen. Grazzi Ġesu. Qed tifhmu xi ħaġa aħwa? Amen. Anyone following? Hallelujah. Oh Jesus, help us. Okay. Alla u biex jiterbjat il-ħaj minn daw kollha li ħadnu l-fidi u waslu għat-talim sħiħ tal-verità. Kull ma ħala Alla huwa tajjeb xejn m'għandu jitwarra minn dak li jista' jittieħed brat tal-ħajr. La darba li ġie mittieħed brat tal-ħajr dan jitqaddes bil-kelma tal-Alla biex jitqaddes u bit-talb. Il-mejda tal-mulej biex titqaddes. Min ħajqaddes illum? Father Gordon. And I'm the real father with real spiritual children. And with 2 natural children. Tgħaddu xajtu li father ta' imma jien mister spirituali bħalma tkellem l-Aziz ibn Steve li jiena mister spirituali. Amen? Dak huwa t-tagħlim apostoliku. Amen aħwa? Tifhmu għaliex ċertu affarijiet iniktuni lili? Tidu timxu fiż-żarbun tiegħi biex intom tifhmu għaliex ċertu affarijiet iniktuni lili. Għax għal dawk li jgħidu ma mhux laqwa li nħobbu l xi xejn u mbagħad jibatulek xi messaġġ blanzita rux ma ta' odju. Jekk ma jkunx qed iċewxu n-nies minn wara darek ukoll. Lord help us. Lord help us. Għax hemm affarijiet li nixtieq ngħidhom li nrijat Malta jekk ngħidhom. Amen. Meta inti tagħti tagħlim bħal dan lill-aħwa tkun għaddej tajjeb ta' Kristu Ġesu u hekk irid inkun jien. Imrawwem fil-kliem tal-fidi u fit-talim tajjeb li miegħu mxejt. Tagħtix kasta dawk li l-ħwejjeġ firħa li jgħoddu biss għan-nisa xjuħ tħarreġ fit-tjieba. It-tħarriġ taħriġ tal-ġisem ftit jiswa waqt li tjieba tiswa l-kollox billi fija għandha l-weda tal-ħajja ta' issa u ta' dak li għad irid jiġi. Din hija l-kelma ta' min jemmina u jilqaħħa l-kollox u għal dan lan li aħna nitħabtu u nitqabdu mela mhux waħdi. Għax it-tama tagħna falla l-ħaj li hu salvatur tal-bnedmin kollha l-aktar ta' dawk li jemnu. Dan ordna u dan għallem. Is li ħadd ma drek għax inżagħżugh. Kun ta' eżempju għal dawk li jemnu fi kliemek, fl-imġiba tiegħek, fl-imħabba, fil-fidi u fis-safa. Sa ma niġi u ħsib il-qari tal-kodba mqazza, il-kelma tal-Alla ġifieri. It-twissijiet, wissi u għallem. Tinsix il-grazzja li għandek fik li kienet mogħtija lilek bis-saħħa tal-kliem tal-profezija. U bit-qejjid tal-idejn tal-presbiteri fuq għazi saħwa ħanejdilkom aħwa. Ġeja konferenza fuq il-profesija, Prophetic Conference f'Lulju, u dan il-weekend li għadda meta jiena mort bari id-darba ħassejt il-mulej batni bħala profeta. U ħanejdilkom aħwa bħalma smajtu nettilkom qabel, imma issa tnejda pubblikament, irċivejt testimonjanza darba minn nies bil-klim profetiku li ħajjithom ġiet mibdula l-weekend li għadda. U kollha kienu nies ġodda li jiena ma nafhomx. Dawn il-ħwejjeġ u ħsiebhom għati ruħek għalihom biex kulħadd jara li int miex il-qudiem. Assess fuqek innifsek u fuq it-talim tiegħek. Żomm sħiħ f'dawn il-ħwejjeġ għax hekk tagħmel hekk issalva lilek innifsek u lil dawk li jisimgħu. Amen. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 10. Mela issa saħwa, Maltin, Awċin, Kattolċi, Protestanti, Evangeliċi, Pentekostali, Karizmatiċi. Il-mejda tal-mulej number 1 mhix ġas simbolu. Il-mejda tal-mulej fija qawwa. Il-mejda tal-mulej li tista' sejħilha Ewkaristija.
Arbin, Passover. Dawn ma kollha kliem qed jirreferu għall-istess ħaġa. Imma hemm qawwa kbira fiha. Issa xi ħaġa interessanti, illum il-mulej fakkarni fuq dak il-kunċett li kien Alla qal lill-poplu tiegħu fit-Testament il-qadim. Ġieli smajtu fuq il-ħobs tal-preżenza? Ġieli smajtu fuq il-ħobs tal-preżenza? Kemm minnkom qatt ma smajtu fuq il-ħobs tal-preżenza? Għaliex Alla lil Mose fil-ktib ta' Eżodu, kapitlu 25, fil-ktib ta' Levitiku, Alla qal meta beda t-tempju, meta Alla ta' direzzjonijiet. Għalhekk xi ħaġa interessanti li tqarbina ħajqa sejjer fil-ġenna. Kontu tafu? Tqarbina l-unika ħaġa li ssir fuq din l-art li tkompli sejra fil-ġenna. Apparti t-tifħir. Jiena nemmen li 3 sinjali tal-patt ġattilkom xi ftit ġimgħat ilu. 3 sinjali tal-patt għal-Kristjan huma il-mamudija, it-qarbin u d-deċma. Dak huma sinjali li inti marġuna ta' patt. Però fit-Testament il-ġdid, fl-Apokalissi u anke jekk minn ser Żabbal fl-Eżajja, jitkellem fuq li anke fil-ġenna ħankomplu nitqarbnu. Issa isimgħu kemm tinsema naqra fani meta jekk jien qed nitqarben mhux qed nirċiev il-Ġesu. Għaliex inkella jkolli ngħidlek mela meta joħroġ. Imma qed tipparteċipa fil-ħobs ikkonsagrat, fil-kalċ ikkonsagrat, konsagro bil-barka, imqaddes bil-qaddis. U għalhekk fiha mejda ta' patt. Ħadd ma jsejħu ħosti minn din il-mejda jekk ma tkunx Kristjan. Għalhekk jiena nħobb ngħid u nerġa' ngħid għal dawk li nsew, dawk qatt ma semgħu. Il-mejda tal-mulej mhix fil-manipolju tal-Knisja Kattolika, la Rumana, la Ortodossa, la Protestanta, la Evanġelika, għax hija l-mejda tal-mulej. Ma tistax inti għajna moti, ġi mistiden ġo Knisja Kattolika. Jekk trid, nista' nassigurak li mhux ħajbel miegħi. Imma ejli common sense. Jekk din fil-Bibja tissejħ il-mejda tal-mulej, mela minnhom fil-manipolju jiġi jgħidlek ma tistax tieħu semen. Fl-istorja, mhux ewwel darba smajnija Assis ma jqarbin xi nies, mnej sa fej, minn dak il-manipolju li inti iktar minni inti suppost. Għaliex? Għax inti temmen li dik letteralment il-Ġesu, jiġifieri inti qed tkun il-blokkiġ ta' bej persuna li trid il-Ġesu u inti ma tridix jirċivih. Ara kemm tista' ma' grassa u dawa. Issa l-Kristjaneżmu jgħallem inti t-Tempju tal-Ispiritu Santu, Kristu tiġi jgħammar fik, kull ma titqarbel mhux qed terġa' tirrivi Ġesu u joħroġ l-għada. Mhux just, inti qed tagħmel memorja qaddisa, it's a holy memorial. Għandek xirka qaddisa mal-Ispiritu Santu u anke mal-ġisem u mad-dem ta' Kristu. U konsagrat, inti konsagrat, il-mejda konsagrat, il-ħobs konsagrat, il-kalċ konsagrat, palma jien konsagrat. Issa ħanidkom xi ħaġa. Imma tridu tiftħu widnejkom, kulħadd jgħid miftuħa widnejja, miftuħa. Anke inti fuq il-YouTube ejda, midejja miftuħa. Għal dawk l-eżiż Kattolċi li ġejtu malma hekk. Meta jien ammur, jekk jien ammur nieħu sen fil-Karistija. Min, u ġili rajna di, imur jadorawa. Ġili rajtu għom jadorawa? Ġili jadorajt anti? Issa. Għaxejdu ma dik konsagrata. Mela tibda dadura li l-issa. U l-Mario, u l-Mari, u l-Nancy, u l-Tanja, daw kollha konsagrati. Kollha Alla jagħmar fihom. Kemm tistemma bombastika hux? Imma hekk qed nagħmlu. Hija mejda qaddisa, mhix sinjal biss, mhix simbolu biss. Imma jiena l-Apostlu narhom jadoraw l-Ewkaristija. Għalhekk hemm bilanċ. Mela simbolu biss mhijiex. Letteralment Alla fil-ġisem mhijiex lanqas. Għax inti l-Alla tadorah. Il-post ta' nofs. Konsagrat. Consubstantiation, il-preżenza tal-Alla magħha. Mhux jisar Ġesu. Qed tifhmu?
meta fit-Testament il-qadim Alla kien qalilhom li fit-tempju poġġu 12 il-ħobża. Kien ikunu tondi u koll waħda kienet tirrepreżenta wieħed mit-tribù ta' Iżrael. Li jfisser, jisimgħu għadi, this is powerful, għax di wkoll tfisser għalina wkoll. Issa fit-Testament il-qadim moħħhom hawn. Il-ħobż tal-preżenza kienu jieħdu sem biss minnu l-qassisin. I'm sorry. Kama minnkom tidu tkunu qassisin biex tieħdu sem issa? Għaw xaħat minnkom qassisin? Intom biss, li tolli dejkom biss tisoddu sem, il-qassisin biss. Għaw xaħat tiħaj, għaw ktar qassisin? Għaw għandkom minnkom xċerti? Hello, anybody home? Hello? Kama minnkom qassisin, għolli dejkom? Praise the Lord, hallelujah, il-qassisin kolla jġu river of love. Għaliex, għax iskrittura tgħid li issa Alla għamilna lilna poplu saċerdozju rjal qaddis, poplu qaddis ikkonsagrat għalih, maqtuħ għalih. Aħna Kristu jammar fina, għandna Kristu tammar fin il-mejda, għandna Kristu jammar f'post, jista' jkollok post ikkonsagrat. Taf kemm kellha testimonjanzi tgħidulni kif irfis dak il-post, xi ħaġa ġrali, hemm xi ħaġa ġew. Illum kont qed nisma' testimonjanza ta' xi ħadd li ġie river of love u meħ inħeles mid-droga wara 17 sena id-drogat, il-ħabs, idur il-programmi kollha ta' Malta u ma jinħeles jiġi darba hawnhekk u jinħeles u jfiq mill-mart li daħħal bid-droga. U qalli meta dħalt hemmhekk kien hemm xi ħaġa. Ma qalx kien hemm persuna, ma kien hemmx pastor, mhux għax qalb pastor. Vera tlabta liħ, ma mux għax il-pastor. Għax il-Bibja tgħidlek il-poplu li Alla għażel issa huwa konsagrat, dak tisar qaddista, mhux biex ġera fuq rasek. Għalhekk ix-xitan ma jistax imissek, għax il-xitan ma jistax imiss dak li qaddis. Amen, għalhekk ma tistax tagħti ruħek għad-dnub, għax ix-xitan tgħidlu you can come in now. U jekk tiżbaljat mal-ewwel, u jekk tiżbaljat indem mal-ewwel. Għaliex id-dnub ifisser aċċess għad-demonju f'ħajtek. U x'inhu? Mela għandek il-mejda konsagrata, għandek poplu konsagrat, għandek bit-talba u l-kelma konsagrata. Għalhekk issa inti tiġi maqtuħa l-Alla, użata għal-Alla, bil-preżenza tal-Alla, ma minix ħanodorak. ħanonorak, ħan irrispettak u jekk inweġġek, forsi jekk inweġġek bl-ignoranza ħfilli, forsi qas inkun naf. Imma jekk inkun naf qed inweġġek u nkompli qed niġi kontra l-lassa, mhux kontra l-pastor jew kontra ħija, jew kontra l-mara tiegħu, jekk inweġġa' l xi ħadd u qed nagħmel dak li qed nagħmel huwa minn qiegħ l-infern, inti taf il-min qed tweġġa', inti taf il-min qed tattakka lil Alla u ħanejdlek m'intix ħaterbaħ. Sal-lum il-ġurnata, il-bira u l-lum, irċivejt news, nies li teġka mamlu ħsara li River of Love, sal-lum darom jarebus. Għalek tibġemilu jien, dak li tizra fid-dar ta' Alla, inti taħsdu fid-dar tijak. Għot attent, ħajkollok il-biza ta' Alla. Għod attent. Aħna poplu qaddis. Sek xaħat jitħaq, ħalla jitħaq. La ma jifimx. Poplu konsagrat. Għal Alla, għal mulej. Aħna kull ma namlu kollox ikun konsagrat. Il-tifħir konsagrat, il-qima konsagrat, l-istrumenti huma konsagrati. Id-deċma huwa konsagrata, kontu taf il-deċma dijak konsagrat, inti il-Bibja tgħidlek. Issa ġifiri dak il-flus issa jrid jintuża għal Alla biex il-Vanġelu jimxi nxandar, il-konti tal-Knisja u tal-Missjoniet u tal-Ministerju ġa maħalsa. Għara ma tmux xi karozza b'xi flus tal-Ministeru. Issa jekk il-Knisja tibbirak il-xaħat, jomtejn il-xaħat, jista' jagħmilha. Imma
لا أنت ما تستطيع لا ما تيجي أنا من فلوك نتفدش ما خان خلص الكونت الداول هنيلك خلاص تدلمس دلام spirituali dak li huwa konsagrat għal Alla tmissux dak għajn jina u inti konsagrati għal Alla amen għalek l-affarijiet aħna li huma ħżiena ma nistgħux nittollerawhom infatti suppost jiskomodawk suppost tħossok skomdu u jekk inti tiġi mfakkar mill-pastor li mhux suppost tagħmilha dik mhux suppost tiffornika mhux suppost tisraq mhux suppost tiggosipja għandek serja b'mod l-aktar mod serju tixtaqs jekk inti xa Kristu għalfejn għandi bżonn nfakrek jien ma tafx li tagħmel ħażin jekk tivvalena n-nies fuq il-Facebook u toqgħod tattakkhom u tajjarhom jew kellha tivvalena xi ħadd minn wara dar jew dara fuq il-Facebook jew il-Messenger jew il-WhatsApp ma tafx li tagħmel ħażin. Hemm bżonn jerġa' jfakrek il-pastor li tagħmel ħażin. Jew ħuk fil-mulej. Hello? Anybody home? Anybody home? L-ewwel Korinti kapitlu 10 morru. Are you okay, boys and girls? Qed tieħdu pjaċiri llum? Amen. Għatu ċabċiba kbira lil-Sida Ġesu Kristu. Halleluja. L-ewwel Korinti kapitlu 10. Mela fit-Testament il-Qadim, Alla kien qal lil Mosè u taħt il-liġi kellhom it-tempju. Fit-tempju kien ikollhom mejda simili ta' din imma bil-12 il-ħobża fuq xixin. Jirrepreżentaw kull wieħed minnhom għal tribu ta' Iżrael. Jiġifieri jisimgħuni. Xi ħaġa interessanti, din xi ħaġa interessanti. Għaliex Ġesu fi Ġwanni kapitlu 6 jgħidlek jien il-ħobż tal-ħajja. Issa, għal dawk l-eżis li jħobbu jistudjaw, għal kattolċi, għal protestanti, għal evangeliċi, Ġwanni 6 laqqa se titkellem fuq it-qarbin, ma nafx hekk x'inhu tajtu. Erħiju li għaw bosta jikkotaw għat-qarbin, it's okay, imma mhux it-qarbin, mhux jitkellem fuq it-qarbin hemmhekk. Kontu tafu li Ġwanni 6 mhux fit-qarbin titkellem? Qed titkellem li huwa l-ħobż tal-ħajja? Ġesu Kristu l-ħobż tal-ħajja għax huma bdew jiġru warah, il-follow bdew jiġru warahom. Allora mentom qed tiġu għandi għax qed intikom free happy meal kull darba. Ma għalhomx happy meal, dik hija l-verżjoni tiegħi. Imma ovvjament free meal it makes you happy. Sewa, ħalelu, għallom entom qed tiġu warajja xed intikom l-ikel b'xejn. Għalilhom imma l-ħobż vera li għandkom tixxanqu għalih huwa l-ħobż mhux bħal dak li takom Mosè, imma l-ħobż ġej mis-sema u jienu. Jienu il-ħobż tal-ħajja. Kull min jiġi għandi, kull min jemmen fija, kull min jikol ġismi u jikol demmi, ikollu fih il-ħajja ta' dejjem, ikollu fih lili. Ġesu għal-ħajja ta' dejjem. Isimgħuni interessanti di, għax fit-Testament il-Qadim. Fejn kellhom il-ħobż tal-preżenza. Il-ħobż tal-preżenza. Alla kien jgħidilhom bidlu l-ħobż kull sibt, kull sabat. Ġimgħa ġdida. Ġimgħa kienet tispiċċa s-sibt, anzi bej il-ġimgħa u s-sibt, laqas is-sibt, bej il-ġimgħa u s-sibt. Tispiċċa u terġa' tibda ġimgħa ġdida. U kien jgħidilhom ibdew ġimgħa ġdida, bidlu l-ħobż, issa l-ħobż li hemm kuluh. Il-ħobż li hemm kuluh. Mhux armuh, kuluh. U l-qassisin kienu jiklu l-ħobż, u mbagħad kienu jħallu għal-ġimgħa sħiħa dak il-ħobż fil-preżenza d'Alla. Dak biex jifakkarhom li Alla jsejjaħlek għal-intimità miegħu. Meta jiena u inti ikollok kunti xinti ta' għamu ħabib, xtejdilhom? Ejja morru niklu. Ejja morru niklu. Meta inti kollok relazzjoni, waħda mill-affarijiet li jiena u inti nagħmlu tal-kuljum, anka kemm tajba familja, kemm tajba li tpoġġu bil-qeda u tiklu flimkien fuq mejda? Mingħajr il-mobile? Mela Alla qed jgħidilhom kull meta intom tagħmlu meta intom iġġibu dan il-ħobż, qed infakkarkom
li intom qed ikolkom intimità miegħi. Qed iġġeddu. Alla dan huwa prinċipji fit-Testament il-Qadim li llum ukoll jinsabu fit-Testament il-Ġdid imma kollha fulfilled fi Kristu. Qed tifhmu fulfilled fi Kristu. Ma rridx ħobs antik. Rrid ħobs ġdid. ħobsna ta' kuljum għatina llum. U tfisser il-ħajja tkompli għaddejja permezz tal-preżenza tal-Alla. Isimgħuni aħwa. Il-preżenza ta' Kristu diġà tamar fik. Il-preżenza ta' Kristu once li jiġi mbierek u konsagrat il-ħobs u l-kalċi tinsa fih. Fil-materjal tibqa' ħobs, għalhekk imbagħad Ġesu jgħidilhom ukoll meta tiklu dan il-ħobs. Imma mbagħad Ġesu qalulhom ukoll. Hawnhekk fejn naf li ċertu aħwa jinterpretawha differenti. Immissa ninterpretawha globalment, mhux ġas vers wieħed barra mill-kuntest. Fit-Testament il-Qadim tfisser il-preżenza tal-Alla, il-preżenza tal-Alla miegħu magħhom. Li hemm patt bejniethom, hemm xirka bejniethom. Intom il-poplu tiegħu jien Alla tagħkom. Fit-Testament il-ġdid nitqarbnu mhux biex nirċievu l-Ġesu, ma biex nerġgħu nġeddu li aħna ta' Kristu. Jekk inti tkun tbejjed, terġa' tersaq lejl mulej, tiġi iktar intimu, terġa' sir jekk inxift, terġa' tqarben. Għalhekk inħeġġiġkom tqarbnu regolari jekk jista' jkun kuljum fid-dar tagħkom. Fit-Testament il-ġdid laqtet tal-Apostli kienu jtqarbnu fid-djar. Infatti fit-Testament il-Qadim il-poplu darba fis-sena kien jitqarben ma kien jgħidux jgħidu l-qarbina, kien jgħidu l-Passover, il-mejda tal-Għajt. Kien jagħmluha darba fis-sena. Illum nagħmluha kista jekk inti tista' tagħmilha kuljum. Għamilha kuljum, għamilha regolari. Alleluja. Thank you Jesus. Gloria al mulej. Issa l-ewwel Korintin. Kapitlu 10. Ħattu peġiri l-lum aħwa. Vers 14. Eżistija jaħarbu l-alla tfolots. Dik tfisser l-idolatrija. Jiġifieri aħrab l-idoli. Għal-bosta u mal-istatwi li jerfaw fuq spallejhom u teċke maħansu billi tal-lirin biex jerfa statwa. Tgħid li madak biex jgħinu l-Knisja. Ma allura m'hemm bżonn tikkommetti dnub tal-idolatrija jekk tittejn il-Knisja. Jekk tittati 4,000 jew 40,000, tjomlu xorta ma rridx nerfa'. Number one ħadd kisser darek u tkisser spaltek. Sewwa? Jekk ma tisplaċċax kisser ukoll il-vara. Asħaq, rux ma taħel. Ta' affarijiet li Alla ma jridhom, ġew l-affarijiet ma jridhom. Mhux qed ngħidlek jekk inti tixtieq il-Knisja tgħid tal-Kattolċi palissa. Għajna l-Knisja, praise God. Fejn qed tagħmel xogħol tajjeb għall-missjoni u tgħin il-foqra, praise God għajna. Imma mhux tħallas prezz. Rux mata biex nerfa' l-vara. Eżatt, jew biex nidru u kompetizzjoni ġlied bejnietna. Very nice, U rin il-qawwa tal-Ispirtu Santu forsi nikkonvinġirjuh insir bħalkom. F'dawn l-affarijiet. Come on, Ahwak, I'm sorry. I'm sorry, but I'm not sorry. Actually, I don't know why I'm saying I'm sorry, because I'm not sorry. I'm sorry, għalix, meta li kiku għat nimmaġina forsi jina l-ewel darbet nisma dar-klim, il-mamma mija, il-mamma mija. Għazgu, għattilkom li ġejbu fe. Eżistija, jaħarbu l-għalat folot, ġifiri jifqu mill-idolatrija. Issa ċertu kristjani xorta dam l-idolatrija ta' idolatrija ta' xor, tal-karozza, tal-hobby. Id-dolatrija tal-mobile, għaw ħafna tuffiħ. Għed tikdmu ħafna tuffiħ, għawam. Lil-nisaqlin għed inkellem arblu inkom kull ma najt. Pawlu ma kellux problema. Jgħid, arbel dak let nejt. Il-kalċimbirek, għara ġejja. Il-kalċimbirek li fuq nejdu l-barka, mhuwiex għaqda mad-dem ta' Kristu? Mhux qed jgħidlek dan simbolu, qed jgħidlek dan huwa għaqda mad-dem ta' Kristu. Xirka, koinonija. Il-kelma koinonija fil-Grik tfisser letteralment ħaġa waħda ma'. Il-kelma koinonija tfisser f'intimità profonda ma'. Infatti li hija l-istess kelma assess. U l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu. Għaqda mal-ġisem ta' Kristu fis-sema li Ġesu irxox tabiħ. Għaqda mal-ġisem ta' Kristu fuq l-art il-Knisja u għaqda mal-ġisem ta' Kristu l-Ewkaristija.
Għax la l-ħobs hija waħda, aħna li għandna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Kristu wieħed, Knisja waħda. Amen? L-ewwel Korintini 4:11. Issa ħa nitolbu. Grazzi Ġesu. Tallimtu lejla xi ħaġa? Amen? U illum b'evidenza illum jiena żgur ma nistax nemmen li din hija bis-simbolu. Laqqas nista' ngurri. Għax illum jiena xut tal-mirakli din il-mejda għamlet. Kammel darba tilkom u mal dawk li tisimgħu l-ewwel darba, dil-mejda tal-mulej hawnhekk aħna rajna nies jinħelsu kif jitqarbnu. Rajna nies u kif jitqarbnu. Jiena u l-mara tiegħi meta it-tobba u l-professuri tad-dinja qalu lill-mara tiegħi inti ma jistax ikollok it-tfal, jiena qed tħabbix rasek da ma jofx dak li nafu aħna. Amen. Għamilna ġimgħa nitolbu u nitqarbnu. Meta l-mara tiegħi kellha xejdu l-tumur kbir daqs ballun tal-kamoxxa, allura jdu noperaw qabel ma kellha tfal. Allura ħajkonna naħħulek il-lutru, naħħulek dil-lutru. Għadna żgur li le. X'għamilna? Għamilna madwar ġimgħa nitqarbnu u nitolbu. Wara dik il-ġimgħa marret l-isptar, il-mara tiegħi ma sabula assolutament xejn. Ara ma tmux tgħid li d-dinja bis-simbolu. Tifhmuha? Jekk inti tikkonsagra darek, jekk tgħix ħajja qaddisa, waħda mill-affarijiet li għandek tagħmel ta' spist, qarben. U jekk inti għandek xi ħaġa kontra ħuk, mur ngħidlu, ngħidlu int weġġajtni, rindi settiljax qed iddejjaqni. U jekk xi ħadd jiġi jgħidlek, jekk inti ħuk jiġi jgħidlek isma' jiena għamilek xi ħaġa weġġajtek ġara xi ħaġa, tgħid le ma għamiltli xejn, u mbagħad le, ngħidlu iva. Ejja nieħdu kafè. Hekk hemm bżonn anke kafè lungo, mhux problema. Ma mur irranġa l-affarijiet. Għax dak li jrid Kristu, mhux dak li jrid il-pastor jew l-apostlu, dak li jrid Kristu. Kif ħankunu ħaġa waħda meta hemm anke suppost Kristjani blanzi da minn hawn sawdex. Kif ħankunu ħaġa waħda? Waħda noqogħdu nħarsu lejn ħadd ieħor meta aħna l-problemi din fostna wkoll. Kapix aħwa? Hello? Are we okay? Flisa ngħidilkom ma nfaħħam sommen wej. Fl-ewwel Korintin kapitlu 11, vers 23, nisimgħu issa. Jien irċivejt minn il-mulej it-talim li għaddejt lilkom jiġifieri lill-mulej Ġesu. Fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs wara rat il-ħajr qal. Dan hu ġismi. Li jingħata likom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ġesu waqt li kien mad-disċipli ħal ħobs. Il-ħobs li kien wis probably simili ħafna ta' di. Imtaqba, maħruqa u mixwija. Il-mazzot, il-ħobs bla ħmira. U qal, ħudu kulu. Dan huwa ġismi li jingħata likom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Qasmu u rat il-ħajr. Qallhom, ħudu kulu. Biex jiġi mbirek, biex jiġi konsagrat l-ewwel Timotju 4 vers 4-5. Bit-talb u bil-kelma. X'għadni kif iddikjarajt fuqha? Il-kelma. U ħanitolbu. Ekku kol għamel bil-kalċi wara li kielu qal. Dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Dan huwa il-patt dan huwa l-patt il-ġdid b'demmi. Demmi. Għalhekk issa Pawlu raxejt. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi intom ix-xandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Mill-lat naturali materjali jibqa' ħobs u jibqa' kalċi. Imisimgħuni. Meta kull mela vers 27, mela kull min jiekol il-ħobs u jixrob il-kalċi tal-mulej, bla ma jixraqlu jkun ħati tal-ħobża u tal-ġus.
انتم التراوى البيبي ولا قبلكم تراوى طن انتم السيروخات يسا مش تال الخبز او تال الجوز تال فروتات ديليا اللي السيروخات يا تال الجسم وتقدم كريستو. شي سايخو في السبيرتو ده شي سايخو بالفيد ده الجسم قدمت كريستو. هلا هيقبل البني ادم له نفسه بعد ياكل الخبز ويشرب الكالشي من ياكل ويشرب بلا ما يعزل من يكل يخرج في نهار ما يدشرني لدان مش قلب خلو عريه باليغور دان وسع الجسم تاع المولاي يكون ياكل يشرب الكوندنات تيوساس عليك خفنا كريستياني وما بلا سخا مرضى وهوت يتموتوا قبل منهم. بلا يكاهنا نعرف لنا نفوسنا سوا ما نكونوش كوندناتي. متى يعمل خاء منا المولاي دان يعملوا بشي ودبنا خلي ما نكونوش كوندناتي ما الدنيا. يستا كريستيان يجي كوندنات ما الدنيا إيفا يولا هل من عنده ودنا بيش اسمه عربي لك نفسك سير عربي لك نفسك سير تسكوزاش الخزين وتسكوزاش الذنوب ياك ما تيجي تجيب الكوندنة الله في عيدك الله وباشنسيو سميم الخنينة وغراتسيا اكتر ما تكون تعرف وتوب اكتر تدبيرك وتسخخ اكتر ما تكون تعرف وتربلا اكتر انت تجيب في التعرف وفي البريكلو تروحك both sides. Amen. Are you happy? He's a good God. He's not against you مش كونترا تياك اما لا يريدك تزفيتها بالدم والدم الجسم تياك وخانا لكم شي حاجه خانيت شي حاجه دربه اخرى تخنا جايده تنك سبيرتو سانتو تفكرني كما منكم كما منكم capaci cristiani سوا وبريزنتي وكريستياني سوا في يوتيوب وفيسبوك وتلفزيوني كمان انت capaci تمور وتاير للكريستو فوق الصليب كما منكم تايرو تتكاه capaci تعمل دين او جاد منكم capaci او جاد capaci ياير الكريستو يزبلخو يدايلو او جاد متى انت تملك كونتر اخوك كريستو ياخذها دأس لكيك وتمل ليلو عشان وانتي بارتي منه او شغات منكم كاباتشي يعير ويزبلخ بالاوكارستيه وبالجسم قدامك كريستو بالخبز والكالشي او شغات منكم كاباتشي يزبلخ بالميدة الملاي متى انت يتقل الكريستو الجسم تاع كريستو يا الاخوك يا الاختك الباستر يا الابوستل يا البروفيت تعالى التمل استسد وين عليك دنو دوت انت فين يوم تعلم زباليات نجيب التعليم تاع الكلمه البني ده ما تمسوش امين كل واحد يبشر رسولي طلب مولاي قديس grazie tal كلمه قديسه دي مولاي جسم ما نعرفش كاوش اخذت اللوم هيك لباستر اللوم نشتاق ناتي خايتي لكريستو نشتاق نبدا بدو جديد نشتاق نعمل تجديد تلفيدتي هاي مع كريستو كنت ده البيرسونالي ديك ما لا يرتسس او شغات برايز جاد تتعمل تجديد تلفيدتي تجديد الكوميتمنت ياك مع كريستو او شغات كاوشات منكم تجديد هذه حياتك لكريستو يو تعمل تجديد ايد التلبه وريع من قلبك من قلبك استاذ كل خطيه ده ورايا ان فوق التلفزيون فيسبوك ويوتيوب هيدا بس قديس grazie الخنينة كبيرة تيا grazie انت مملهنينا تيوبيا باتشنسيا grazie مولاي نعرف بينزبالي هاي كونتراتيا في الميل في الخسيب في الكلام في اللاجي اغفر لي مولاي أحسن بدم قديستيك مولاي
عطيني الجوخلات شريك. علمني نبط، علمني نبط داك لتبط انت، وعلمني نخوب داك لتخبن. اللوم من قلبنا من جسو مولاي تياي ولا تياي. فينين ادنبت اغفر لي. من دنيا كونترتيا يداك لدنيا كونترتيا نغفر لهم من قلبي. وفيكينا امشير يا فينينا في زبال اوريني مولاي. اللوم نرنجراتياك عشان تستستريد خنين وما دوك اليوم مستدنا على الكلاتياك. اللوم ينام بيرك وخيني عشان تستدنتني ونلقى الاستدينتياي. اللوم نمن مولاي خاف نقدر من أطأبه. اللوم ينا نغسام في الجسم قدام تاع كريستوس سيدي. وبين قلب نرنجراتياك تداي اللي انت سياخ لي انت استدنتني ونينا ويات بالمستدنتياك على دين الكلام. سالفاني وزاني الجلوريا تياك وبليني بالسبيرتو قدش تياك. ليلك مولاي كل جي هو جلوريا في اسم يسوع كريستو. امين. عندك لينتون فوق يوتيوب وفيسبوك. نراكم نهار السبت الجاي. ايو على الفادرز داي ويكند. ايو قد بيركل المولاي وتبيركل شوشين. باجي معكم يوتيوب وفيسبوك تستو. نراكم. كل حد يطلب يعني استاذ مش قديس بيرك وقديس دانيال هوبس ودانيال كالتشي.